Now, shock and controversy continues to swirl around. Kwari na kiuria kiendaga anja kuma kuri family ya Betty Bayo about what killed mwana wao, kuria tuonire brother ya Betty agicagithia besha niguo guteithia nyina kuri hawakiri niguo ta family meke postmortem amenye kiria kioragire mwana wao, no riu ndeto makiria ni cieyumiritie. Andu marajira ni urama block marakuria progress gwathire atia. You know, they are just asking for accountability. Thutha wa nyina wa Betty kurira muno online ni ahotire kuona uteithio na agika inquest na DCI kirespond na gugitweka riu investigations ni kwajia where tuonire brother to Betty Bayo agicagithia besha niguo ta family mahote kuriha wakiri, but since then family ndiri yaruta any statement. No kwa ihinda maundu makoretwo makirite muno na family ya Betty ndiri yeyumiria gutariria uria yakire na besha icio a Kenya macagithirie undu riu urehete thina muno makiria kuma kuri a Kenya aria maikara kuri diaspora na aria marenda Betty Bayo's mother, brother na sister matariria uria mekire na besha icio kana macokie besha icio ciothe. Na kuringana na ndeto, Moses Kuria stepped in kuona ni atumitwo ni thirikari ateithie family kuria Banya riu aratariria na kuga brother to Betty Bayo ni ahoreirie andu thimu makiria aria macangire besha na ndaigana gukorwo atariirie kana nginyagia oyaga thimu kuria andu makoretwo na marakara muno makiria kuigwa ati thirikari through Moses Kuria stepped in ona niyo yarutire besha cia wakiri andu makienda anja ciigie kuria besha ciatwarirwo na uria besha icio ciekire. No family ya Betty nginyagia ihinda riri ndiri yaruta any statement kana kukicokeria muingi kaundu gakegie mifango ya haria matigite maundu makimathaitha mamacangire besha niguo mahote gukorwo makiambika shira na mamenye kiria kioragire mwana wao. Government of William Ruto cares about accountability na ni marajira brother ya Betty Bayo just do a video and update tondu nie ni nogete kurwa bara icio ciaku na guku defend nie nduwe ya thimu ciakwa ni ura block andu. I'll share some of the screenshots here kindly. He andu accountability nie ndige kurio mbeca ciaku abesa iria twakuheire uria wekire nacio. Just do a small video. Government of William Ruto cares about accountability na ni marajira brother ya Betty Bayo just do a video and update tondu nie ni nogete kurwa bara icio ciaku na guku defend nie nduwe ya thimu ciakwa ni ura block andu. I'll share some of the screenshots here kindly. He andu accountability nie ndige kurio mbeca ciaku abesa iria twakuheire uria wekire nacio. Just do a small video.